Ukanti abantu bayaluncomo lityelelo kwikhasi lethu leWhatsApp ngelithi luza kuzala amathokazi. Hayi msakazi ngibona mina kumbono omuhle ukuthi umongameli uBaba Ramaphosa axhumane naseJamani ukuze uqiniswe amaqhama ezomnotho phakathi kwalamazwe amabili. Utyelelo likamama uAngela apha eSouth Africa usuka eJamani luza kwenza i-partnership between iSouth Africa neJamani. Sizotsho sikwazi ufumana amathuba emisebenzi, iinkampani zaseJamani sizawutsho zikwazi utyala imali apha eSouth Africa. Lithi into enhle lenziwa ngumhlonitshwa upresident ahlangana lenkosazana yangapha eJamani bake bathi ukukhokhela i-European Union ne-African Union EU yonke lonto. Kunento engxakayo gqithi thina lapha eMzantsi Afrika bahleze bevakashelana besenza urhwebelwano kodwa lude lusincedise phi thina solulutsha lapha eMzantsi Afrika. Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle enziwa uhulumeni wethu ukuthi akhe ubudlelwano namazwe angaphandle ngoba lokho kuyasiza ekufuleni umnotho wakuleli kugcine sekuvuleka namathuba emisebenzi